turabashuhuje abakurikiye urufatiro Giants Group. Ni group ibagezaho ibintu bigiye bitandukanye, amafilime, utuntu tudasanzwe, ariko n'ibindi byinshi biba byabaye mu myidagaduro nabyo tubibagezaho. Ariko tukomeje kubashimira mukora subscribe, mukore subscribe rwose mutuzamure, biradushimisha. Share, like nabyo ntabwo twabyanga, ariko kandi turabakunda. Ubu twabazamukiye umusozi rero, turi aha duhagaze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, aho bita mu Gasiza. Hariya mubona h'umweru, aho mubona h'umweru muri screen, aha munsi aya mazu ahari ni mu Gasiza, ariko aha mubona h'umweru hari utuntu tw'umweru dusa n'ibihu, ariya ni amazi y'ikiyaga cya Burera. Hano h'ibicu byinshi, aha ni ikirunga cya Muhabura. Hariya mubona rero hari uducu tw'umweru n'akantu k'umweru gato, turi kure cyane ariko turahabereka. Hariya kari akantu mubona gato ni ikiyaga cya hafi cya Uganda. Aha mubona muri iyi misozi ni mu Rwanda, ariko hariya h'ishyamba ryinshi muri kubona ni muri Uganda. Aha kuri uyu musozi uriho antene, uyu musozi uriho antene ni mu Gasiza. Twagiye rero katubereke ikintu tugiye kubereka cyavutse ibirunga biri ikirunga cy'ikirunga cya Muhabura. Hari icyobo kinini cyane gifite ibirometero kinini, gihingukiye muri ka kayaga, ako kayaga gatoya ako ndi kubereka kariya uwo mwobo nimugeze, nibyo ngiye kubereka. Saba kadukomeze, ariko muri hangana urugendo rubereka uko rwagenze, ariko ibyo bintu bagenda babibereka kubwo space ntoya mfite ya memory ya telefone. Saba murakoze, kadukomeze. Ugabanya u Rwanda na Uganda. Aha ni muri Uganda mpagaze, aha inyuma ni mu Rwanda muri iyi mirimo. Aha ni mu Rwanda. So aha duhagaze gutya, aha muri iriya misozi isa nk'irimo ibicu hari amazu menshi. Iyi misozi iriya ni Gisoro, imisozi hagati hariya ni mu mujyi wa Gisoro, kariya gasozi, aka gasozi ka mbere ukitegereze, aka kabiri, kariya ka kabiri, aka ka kabiri ni Bunagana. Umujyi wa Bunagana uri muri Uganda, ugabanya Uganda na Kongo. Kariya gasozi ka gatatu kariho ibicu, uriya musozi wa gatatu uriho ibicu, ni ikirunga cya Sabyinyo. Iyi ni Muhabura iriho ibicu muri kubona. Munsi gato, hano munsi gato, munsi hatari kugaragara neza, aka gashamba kari munsi gato, aka gashamba ni agashamba ko muri Uganda. Kano gasozi kagashamba, icyo cyobo kiri aho hafi aho, turakigeraho. Dore ayo mazu ari aho ni mu Ngagi, mu Cyanika cy'u Rwanda, ariko hari mu Cyanika cy'u Rwanda. Ka kayaga gato kari munsi y'aya mazu ngako, bigaragara gato kuko ari ni gato cyane, mwakabonye. Ntimukibagirwe, turakageraho nako. Twageze kuri borone igabanya borone ya gatatu
public borne igaragaza umupaka, aho umupaka ugarukiye. Murayibona borne, aha ni muri Uganda mpagaze. Position hano ni muri Uganda, murahabona Uganda, murayibona na za Bunagana ngizo kuri twa dusozi ngiyo murahabona. Izi ni nomero za borne. Aha ni mu Rwanda mpagaze. Mu Rwanda murahabona Rwanda, murayibona Rwanda nino mu Rwanda. Dore n'ikiyaga cya Burera murakibona, dore na Muhabura murayibona, kuko ifashe ku bihugu bibiri. Uganda ifiteho hari antene, ndagira ngo ntago irabasha kugaragara, ndayibereka neza. Iki ni ikiyaga cya Burera, kariya ni ka kayaga gato kari hepfo y'ako gati kari kugaragara. Aha ni muri Uganda, hariya ni ku Rusurara rw'urusengero, ni mu Rwanda. Hariya hari abantu bari kugenda bimye, ni mu Rwanda. Okay, iyi borne murayitegereza, iyi ni nshya yubatswe vuba, ntabwo imaze ntirengeje imyaka, ntirengeje nk'imyaka nk'icumi wenda nibura, imaze imyaka 10. Dore naho bayipondeye bayikoreye, ni vuba, dore aho bapondeye sima. Ntimuyibagirwe iyi borne. Sawa, kadukomeza urugendo. Dore cya kirunga ngicyo kiri guhinguka, ka gasozi karacyaza, ka gashamba nk'akana haruguru. Kadukomeze tuhabereke. Aya mazu muri kubona menshi niyo ku nkiko, ahantu hari ibicura, iriya ni umupaka wa Kongo na Uganda. Aya mazu yose muri kubona, aya ni imisozi, hano ni muri Uganda. Inyuma aho ni mu Rwanda, aya ni imisozi na kiriya kiyaga n'ikirunga, hano ni mu Rwanda. Dukomeze tubereke cya cyobo, nicyo tugana, aho turi kugenda tuhagera, kubera umwanya muto murihangana, turabereka urugendo twakoze. Dore ka gasozi k'Ibunagana ngako kari imbere y'ayo mazu, kari imbere y'ayo mazu. Ka gasozi ni agasozi kari hano hejuru y'aho tugiye kubereka. Hejuru y'aho hari antene iri mu ishyamba mu kirunga cya Muhabura, ariko muri Uganda aho bahita mu Gahinga National Park. Mu Gahinga National Park, dore ka gashamba ngaka hano imbere, ako kariho icyo cyobo tugiye kukigeraho. Dore rya shyamba rya Uganda ni iri, aha mpagaze muri Uganda. Dore borne, kari akantu keha gato, urakabona muri video. Dore urwo rukuta nurugabanya ishyamba n'imirima y'abaturage ari muri Uganda. Dore kuri cya cyobo, ibi bitari hariya kuri kagina gato, aha hagati y'iki gitari n'ishyamba, akagina karimo munsi y'intuzi. Turahagera, urabona ishyamba rya Uganda ngiri twarigezeho. Cya cyobo kiri hano imbere gato, murabona agashyamba kari hano hariya imbere. Tugiye kuhagera, mukomeze mukurikire, murangize video yose muyirangize. Sawa. Dore aka kayira ndi kunyuramo ni akayira kavuye mu Rwanda hariya muri biriya bitari, kagakomeza kakagenda kakajya i Bunagana. Ahubwo twebwe aho tugiye i Bunagana, tuzamuka haruguru y'aka gatari. Muri kubona kano gatari ngaka twakagezeho, tugiye kukigera. Aha ni ibibuye by'ibirunga, nanjye kuhagera mfite ubwoba, nateye ubwoba. Dore ngiki kirimo no muri uyu mugina aho hejuru mu giti. Ntabwo twemerewe kurenga hano, birakaze. Dore n'igiko, dore n'ishyamba hirya aho haruguru. Icyobo ngiki.
ni muremure cyane, dore nguwo ni munini bateye ubwoba. Ubuvumo burebure cyane, ni hanini cyane, ni harehare. Aha niho bavuga ngo umwami Ruganzu, dore njugunyemo, nta nubwo wamenya aho bigeze. Ni harehare, impamvu ntatinya, hateye ubwoba nyine. Igihe cyageraga hano harigeze kuza abagizi ba nabi, bakajya bafata abantu, bakabafata bakabajugunyamo hano mo hariya mberetse. Byari ibintu bikaze, ariko Defense Force RDF bakoze attack y'ubugome, y'ubuhatari. baraza bakubita Haduyi, baramucakira, baramufata. Bavugaga ko bajugunye abantu. Kanongere amasubire muharebe, akaya kagiyemo ngaho. Ahantu h'ikirunga ubu ni ubuhumekero bw'ikirunga cya Muhabura. Harimo umwijima, ni kuri cyane. Twagiye. Iki nicyo cyobo kirekire cya hano muri Uganda. Ni muri Uganda turi, ariko urabona nyine ko ari mu kindi gihugu. Bahafashe nawe wenda ari nko mu Rwanda, bakahafashe bakahazitirira, bakahagera neza, bakahakora. Bamara kuhakora hakaza ubukerarugendo bakabisura. Inkona ni hatari. Uyu musozi ni uwa Uganda n'u Rwanda. Bari kuhakora bakahasura, harakikijwe. Mwabona ubu ngubu, mwabonye. Sawa, kadukomeze. Ya boro ntimuyibagirwe, kambiyereke mutagira ngo rwose ntago mpari. Ndahari, ni njyewe ndahari wese. Dore ndacyacunga yicaho inyuma. Sawa, igenda gato kiriya cyobo maze kubereka, nicyo gihingukiye muri ka kayaga nababwiye ngo ntimwibagirwe. Kuva hano ku ishyamba na hariya kiri kugera muri ka kayaga nababwiye, niho gihingukiye. Ariko iki cyobo kiriya naberetse nyine, bavugaga ko umwami Ruganzu Ndoli ngo ariho yanyuze muri kiriya cyobo. Bamwe bavuga ko ari we wagikoze, abandi bakaba cyaturutse ku kirunga cya Muhabura muri iri shyamba. Icyo kirunga kiri aho hejuru, hariya hari ibicu kiri kuruka, hakaba maguma, bya bindi bita maguma. Kiriya twakwita nka Crater Lake vide, irimo ubusa, ariko mo indani hagati harimo amazi. Bakavuga ko ari maguma zavuye hariya, ariko namwe murabyiboneye ko mubonye ibyara ikoma bya maguma aho byagiye birameneka. Nibyo niko bimeze, kuko munsi yaho gato, aho munsi